Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Makasih nak, aku sehat ki. Pero kak sa pamere anu curhat ni dok linga kalikiku he. Pawe de nambe upake kumako pangkan jamaku manca jago tapi nak dari kamu toro. Tapi onron ko ti sura ko madadi jadi lebih betul ko. Pero kalau ko lo napi darangi si anu ku he. Jangan sampai kalau mau malam minggu-minggu. Aku lo digagam malam ngata dipecah kak. Onron ko ti ko ngakaliki. Lo lebih betul ko. Ayun, kasama si Yani karodong ka nagpalipangan kanya doon. Si Yani, assalamualaikum ibu si Yani, cantik. Tegur sumpah na si Yani, kekoy. We narti tengah kita bare tapa berubah sih di tamu delek na bangsa na tinggi di ta pegawai na pakar oke Wah, jadi mana ko to sama ni Pak Ustad ke domu, Pak Sima cerita sih kak. Pak Iko namo piko pa nampil aku tuh, neto nang kamu respect kak. Deto di temilo di sau cantik. respect ko ha tapi ko luak teng tay kamu delek mu purus ko manca ji si manca ji pak kelos ko pakar oke si ko majas no nak ma baju pakar tuh Woi, sama si Yani na pakor kak dang kelinga. Jumpa ke kak sama ni, dia nando pa ada biasa tumbe. Pa biasa pa belu bara ka makakenye. Engkan jemaku manca ji pegawai PNM. narti manci pagawai PLN ko ada kak plek pulsa mu di payak pulsa sa dilip ko ni kak Sama si Yani, PLN gara, PNM, apa di sini dulu perang kali ngamu, napa mak bicara. Hawi dah sa pakar panenga sigata aga biasa dia mengerti bicaraan itu Perlu doi kota sama sini, alon dong odo minggu-minggu, mengganti cair, napa mesin foto anak-anak. Anu minjamin anak KTP mi. Wah, tahu kayak minder narti, macam tu lakakku di mundur mah lo no pas kak. Jena, welo. Nemu ide ni selakai mu. Tetap mentok nungo iku malah, paknya dia dento na perlu lakai. Aku rohe, kampo cuali, dia tu ni selakai na malam tu doi pakanya. Tetangga aku onrong kena gamala. Kong kena malah kau nak ya, jangan wapo pau. Dia pegawai mi sekanya mapakanya samse ni, tapi kau ni sekak kepatun, terutama tu malam lagi sompa. Nama lo kasih mapin reng jalalu kasih nama reng aja sompa. Dua kecicilana deh nulis seputai. Ya, gede nulis mu colo-colo na taruh ya gendren pak minta di singa. Pokoknya mapak tu samse ni dia pusing. Pak kudu nak kemaja aja sompo albulana, upas apa tu duna masuk seliwang pola, pura. Cuma-cuma. Ya mau tahu kak tuh apa gitu cuma apalagi lo apa sangki patan dah masuk selua bulat. Jena ya dia lo malah dia udah aja. Wah tergantung pola ni, pendekatannya samse ni. Pak Iko marilalan no, si besti lada ke, jadi ko tanan nombe, no mau menunggak ko suleng. Tetap dia usung tarepai pa ko siya. Resisa nak 5 juta narti. Siagan sana cerita anak ya ro 5 juta. Iko cerita ro. Nama petunyo aku samse ni. Kalau 5 juta mahal ceng. Tapi kalau mahal 5 juta tu paling ang nanam liso tu 10 juta. Jadi 10 juta jadi tambah 5 juta jadi 5 juta ya mana? Narti pecairkan nak si gati ya tu. Lo asempo nak tu pak 10 tahun juta pecairkan nak gati 5 juta lo wala. Oh iya cocok nih samse ni ala anak KTP musibah kartu keluargamu. Hari Senin sudah cari ibu Samsia nih tenan lo nak pre dolo mendedi kalau ko konro hesap anggota. Asal ko mahal KTP lah jangan. Yo alin pre mi kati Samsia ni Pak Lele pre iko. Tetap itu bendera lagi sompa aja ya sebagai si Ani. Kayak dipilih pas ketemu tuh aku. Kalau di bendera nana bendera aku. Belum mau bendera aku. Hello sih 17 tahun ada dia ada sonsokku li suka sini. Tapi kalau live sedingin tonge dia 17 ada sonsokku. Namo maga mo jisipan lakay ko tetap lakay ko kasi na.
Tapi lo diaga ya. Lo kakak nasa parat dali. Kaya apa na kita tahu kalau mega duit tak. Cukup saja sompa. Tarsi tu atau ane diri lelangnya. Semata punya tu silang. Curi. Tapi aku mau patuin rami ikut sompa tetap tak kalau kusinga. Mau manci pagawe na. Kau itu salmannya mau pedulun na. Kor cara na lebih ring doi. Nako dia penindring na mau pedini haulun na. Tapi bukan mesti jangan sampai lo mentambah pedulun na. Hei, aku Salma, mau kita taruh tu. Patah sudah tahu dito ko na wala kay ko narti we. Lo sima 17 ada video kali isu kasi na. Menito data menawa-nawa uran ni bansan seandainya pun lalaki tu Yan ya ulit na itu kung kamasir kung biala ke bahan no muning ko dubla mo tamo monro. Maga to ni ko narti bigit lo malakay di kagalakay no lo tapak ko to kero no. Tache de selingkuh si ko to kero mi ko mo lemu bay. Pikoy de di sa lauran ni bansan lakay mo tu. Niya dulu tutuka di tarimpa ko ni. Ako di kagawi tarimpa ka madu salay. Luang laklay ni. Tapi jenior dibahas dikiringan tutum ko gerdoy di lakay mo. Kalau soal kiriman doy na no, NRT. Jangan mak kada minggu-minggu setiap menit. Yang penting mak kada kay capu doy ko deng. Langsung nanti F kangka. Maga pala di melo tambay pa dulu mo jangan sampai lo ko tambay. Simpo. 5 juta di al 10 mili, 5 juta lisu. Pa 10 juta na. Toko samcani loy. NRT menengka sempo itu napa ditemu reki batu apa ditemu sedekah bawang. Sebenarnya mego diku. Cuma lo kace dek papa dipadir luku to supaya engka cek diku pikiri. Tak misal lo kemala ke TPM gati ke tudu pas pai share ko son sene mas mana samsiani. Pada tu cek dek betul pak ditanya seksi ni tak cek. Ya mo tu diala ka mapakannya ya. Pak ni taka ano pagawe korodo seksi. Jadi lo mau pinatambay pagawe. Namun arti tapi isi di ditutup lo pak nang kamar maturan. Ya mo tudu panare na nye de. Ya mo tu daba juga kanya pa panare ni rodo lo dapin rengange talo mo laki na tu de. Makadalo nin rekro pas seksi mo nun na. Pas singe na. Tanya pada ketu deh mentrek kamar kita ikut. Tapi jangan pindah tu amun di pak menacas ko tumato malam segitu tu amun rumah raja rusing. Gampang nih ndek no pelek macet ko mai. Iyo taja ni pelek ketung. Macue ka bimbe medong metu ka kape kenye de pak. Isulino sang anak nana semua bima simpo. We puang. Ose bay. Punya baju mana? Iya, puji tuh yang kawan selak. Nah kalau celak si baloto ya tuh dulu. Ya si bambi buta warna tuh ngekoi ko na. Kalau dipakai ke mata cepok panggil ji. Jelas lompak lu macet cepok, pakai mata lu macet cepok waju mutu lu esu waju. Kuliah aku tuh cenderung lompak macet cepok seba. Terus pada warna mata cepok Untuk nanu kata tuh. Ini itu panggil ji. Kan kita guru ngaji. Cenja aku dulu seba. Pai waju wali si pasang lolo kudu. Nama jatuh di telu ditaruh nu pakai pangit ku taruh kudu nu baru waju nu bawa pakai susulan itu nama mecing. Dewe bangga dipakai wajib tak. Bangsa guru pengaji bangsa tu kita teman tu kampung sendiri pengajar itu dia selana. Si bambi ini masih suka lupa ada pengajar itu tuh. Kamu nonton itu pidaka. Nah, pengen kita baca. Nama coba, payah diuli pengajar itu ya milo dipengajari. Dia payah dipatik lagi. Ati dulu memang keselakaan no di derek Pak Tuwali aku aja lu asuli waliang itu. Ya, isi dia. 35 waliang ni. Katanya tuh banget tuh sini pakai kalau mati cepo. Jelas lu kau macet cepo panggil si untuk cocok tuh enggak sedih aku coba menulis pakai lompat macet cepo. Masih baik. Kita tak ada lebih arti kurang sih rumit jamin arti. Mahan kita yang sana roh mau baju jasi urasa pegawai ya roh. Pikir mas nggak sih nggak? Iyo, lo kesisi sih upidang sih ba. Tanai kudu ku agak aja. Oh samsiane lo kamu tanai. Aku samsiane agak jamin panar. Pak poli dia kromele. Ucing-ucing kero. Lo beda dina. Iyo, lo kumpidah kak upole ku digati-gati ku di sih ba. Lo beda iyo. Samsiane? Iyo pas samsiane mu. Tanai kudu ku agak gede ni jamu panar ti. Kayak di pangan di lemah kita. Si lo kan nak penasaran kak sedih. Manis yang santuy. Pasiani. Oh, Pasiani. Udah apa? Pasiani. Udah, cepat mabal lagi. Ih. Dulu. Ah, kadang serang apa lagi? Ini lo ke papa je. Pasiani.
Magis ko si ba? Magesok mangang ako tu. Mangang nga tutu. Nasur kakak bapak ngaji kumilo pa je, pasya ni. Awe, mbak isi ba? Dong, apa tu nana ye. Man kamu kapas ko disuruh ko si ba? Dulu beli pasya ni. Malu pimbi. Dulu beli soro kak pikiriki. Aku tuh surat kak. Kak sila mamanya emangnya. Ko si ba? Cuk si medek ke tudu. Eke do panana ye lurem pa kutu cinampak ke daerah. Cuk medek ndra. Pasya ni. Wah ngarani pasya ni. Ayo mah ketemu saya deh. Itu ditati pasya ni. Angka dari bang ngaji. Endak dem ketenangan pasya ni mo. Aga natung ke dari panar terima jas ih. Megal ada urusan nih ke si ba? Mana kaya manar lo maku tenang. Anggota PLNI, narti. Nah jasa pele pasya ni papar ke lampu. Itan niya. Arpa singa ero. Mak majaming minggu tawe. Isi ba? Oh, jadi anu pelai pejapa ngaji sempaku pasti maker kak bawang. Cuman jadi anggota PLN nih ada pasti nggak minggu-minggu. Ya, lo kan ramai dapat ngi sompam sih ba. Bilang gini, jak lo mindre kalau kupasnya ikut dia tuh gerek nala. Dia ini mak maja minggu-minggu, pe suli anak-anak. Oh, pak kui deh pas yang sini ujami. Dia masih lengki di dindre pai ding tau di dindre ngede. Apalagi nih betangungnya tadi balu. Hei, seba. Isunan ra lo kacem me. Me galado anu na isna. Choli sunra. Suka pas yang. Lemin sama terus. Pingin udah asing dindre. Kok berapa nggak? Cakar udah bisa jadi topi guys sih bah. Aku udah dipegang guys sih lisu. Kan 2 jam sih mau pakai tak konkret orang ini kan anu tuh makan megati tuh lisu. Bisa cakar udah. Maji? Iya. Saya betul. Tiga mak normal geriting nak. Wah, Pak Adin mager gitu Bang Ji. Si Babi cantik betul ikut nak he. Wih si babuku saya nak. Wih cantik betul ke si Babi. Wih jadi tu nak tiap apa lah macam dia muduk-muduk nak. Mana kira gimana hodo? Iya semua nak. Seba. Pedi. Mandi ngaji belok. Pedi. Wih kesu dulu kak pas wih cantik betul ikut nak wih. Lu lakai. Mana kalau gitu lagi Kak? Sana lah kena nak. Ya Bang ngaji jenap lo nah. Harus metu kepala ke si bang. Ya jenap ngaji. Kalau tu kak terus kepadengen. Lu tu nak pala ke kok. Iya sih padangan nah. Lu terus metu si bawah tadi mau wawo. Bang ngaji nih. O se bay. O se bay. O se ba. O se bay. O se bay. O se ba. O se ba. Nice Ki. Mama ngaji. Mana kau kesegam kamu pengen tu seba. Bang ngaji. Lalu tak ada segala kau kamu. Ngaji Ki aku. Hei ketur dulu kak tu mbak he. Teh. Sini dong he. He. Tidak ada seba anak aku recedem. Apa tu aku mau geriting. Bang ngaji amat gaya dah. Engkau den repot cukup he betul kau matiin rawam meluru gambar cantik mah putih. Dan apa kau tu? Kasur tuh lagi Bang ngaji. Lina si pecu kro. Apa lena sesam siani? Ngelamu pia makai pas ya nih apa nanti kira anggota anu PLN apa singa minggu Macam nyepelin PNM seba. PNM apa pindah-pindah. Jadi apa pegawai PNM ini nanti? ya begini dong Pode bilang minder nak. Bisa kami minder ya. kasih ani dia tuh kira nindreng Dan minder. deh tebak deh nah Jangan lalu kamar jauh tuh dia nak duitku. Malah sisa nak dulu 5 juta. itu nindreng apa nih Jemur kena sebahi lo kemacu le. Tadi pelak narti lisun deh tuh minta laba. oke keren deh Kamu di bolani anu? lagi kita tahan kerja almat Oh ya Cina pelak taji pelak nasi bah. Pelak lo kerja tingkat tengah ni. ngaji bos itu nak ke puji area dia nindreng sih kayak lo mati cepo Kang Haji dok mati cepo Ya lo kena nak lo kena. Mar dia pegang narti lisu. Mesti ritokat selalu ke di bawah pak ni seskam tu makan lo kak mindrem. Apa? Terus dia. Nah, lo kak makan jauh tu di tengah gaduh iku. Kau indrem ni bari pesopo indrem. Kira narti yang mero lecure. Kira cepo ini Nanti kaca cepo ya.
Hello Jo. Demi tu cipo tin rasoi. Tin rasoi. Tin rasoi mana ni? Ye kemarin tin ro. Hah? Di mado aja soni. Tanya ko wala, cipo lo tikang. Nanti digagaro na moto. Po tanga su beli seba ki suruh nipu kur diuri sepe. Oh sebai, asum tiga ke tu ke sina. Demi te tanga so. Magi pangiji. Jendela ba si gara-gara. Ay de ton garun to cepo. Tinro semanang cepo de. Yang harus posen madoja. Amalam mau ke tu di tanga sudah beli mesin rosso. Aja lewat lain tang aja mungkin ton cepo de kamu. Kau mati cepe mah, mati kemana blok kemai? Mana blok kemana kemai? Tanga so tuan hana pong aku rumor beri galung ko malas ko kesina ya moto susah. Ya moto pado, ya moto piar ko, ya piar ko malas ko. Ngaji. Oh iya saya betul timun na kesina. Asoy. Kalau bela anak dito enggak punya pumu ko malas ko sebaya moto susah. Ya piar ko, uncul waktu ni gen ko lo aja. Malas ko los ko tamak rumah sakit na. Kamar gatu mungkin terus ba. Dewe ik mis sekali untuk dicari nih, bawa cari nih mu. Gara-gara ayo dia tanya di ganti ke cepo karena lo tau mi tahu ni. Oh, kok saya jadi dia merana si Pak. Saya buka tamu seleng. Ojo putar Pak baju ke macet cepot tamu indo baju seleng. Narti ke bayar dasa. Onarti no ko dalo mek ko lo pidako. Nome gati ko Aku sih nolira kaji sompa, bicara usir mal dari PNM. Sedangkan Indra na biasa dia dulu tuh kumabal di aja. Tapi aku muka saya jangan sampai mau malah ada yang dapat sedih pisau. Aku sih nolira karena aku japa hasil. hati-hati menarti. Den rumah kuat aja kue. Wih, puang ngaji saya dia nama dugar geraiko. Dari waktu cinta. Mari di misal bingku yang saya dia belamu. Hajar mana ko kutin gati ko lo Ini pidako. puang ngaji saya simbe di tempat hampilamu. Jadi cerita macam sifo. Tahu nang furka mali waduh masalo ko bebi shanti pa ko narti. Magalo to habita. Tapi ndek ko salong kapi kumtar. Lo yang kasi elomu itu. Budi gago shanti pambe pang body mumo body anu gitar Spanyol. Siapa yang payam cantik itu tuh mat. Kalau tak ditender boleh boko. Terus tu dah. Yo puang ngaji. Dia terus kami tegi samsian. Jadi bulan puang ngaji lo ima tinro. Dulu kalau tanah ko. Agak sih. Mahal gede pegawai PM ko. Agak sana. PNM. Pegawai PNM ko. Jadi ketua malu di kampung. Samsian selesai lemah. Akademi Mekah. Pasti malah nak euro 2. Dia mungkin dia nak lah. Pasti malah. Jadi lo toki ke pamala. Sudah dia belok malah Pak Mega berdua iku. Maka beli mulai sekarang lo kemai. Lo kimpajen retak ro tuh kemah beli barang. Wajah piro tapi lo kak dulu malam tuh. Tuh kak malah 5 juta. Wih puang ngaji he. Bedaki deh nule cair. Doi PNM nih. Kolongkin retak. Mana rute busin beli cepuk-cepuk 250. Tapi malah nak anu PNM di. Lo kak mau jauh tuh. Dia masih sekaya maku kue. Wih puang dito gayamu mak baju baru. Tapi jala Nakaturun ko dito sisi. tapi besar babi lo jak lalu pindah tetangga aku cukup ni komisen. Pak iku pegawai pakung itu dia cerita tuh dia beri cerita menyen basu kru kong. Wih mana kepangan jadi mau cade dak bilang. Kejuma Nah kalau ki pencairan lo kaki di masih giung kang. iya mati kak kalau diumumkan masih Oh iya alo nu pala pangji wajib den diumum ka di masih Tapi anak tuh pangji liwat tuh liwat tuh saya sempo 10 juta, 10 ulang, jadi 15 juta lisu. Mati nak narti mereka suli 15 juta lisu. Berarti anak 10 juta. Pengen narti mati kak tuh. Dia walau ada setengah kak pakai 20 nak menunggak. Ala ni pangji tapi kalau detelo jana pa deto pasta ki. Pa di mo to moli ka lok kamay. Jangan mode agak beli persyaratan nah. KTP si baka fotokopi kartu keluarga. Malah nah. Apa nak beli cair son sini? Ini pendudukannya mau geranut ta. Iya pur kak pindah ke tempat biasa di nunu kakak tapi leceh nak kue. Iya pa bangsa ada katanya kap tau kowe. Jangan manu kak. Beli ulah kalau ke TV ku. Pusing kak sedih. Di kita gaya ada sini aja mau to curi.